okurwana isibura ry'amizi no kutungura iby'amagara. Abebembezi ba district ya Bushenyi bakwatanise n'abamizi aga National Water aho batongwize kukora amizi omugombore ya Nyabare ne Yankanga. Museveni nagira ngo protecting gains hati gains ebyanye mukuza ku protecting mu Rwanda icyo kubanza n'amachi icyakabiri tamashanyarazi mwagamba icyakasha takasente ka PDM icyakasha torbuto bariyo bagamba umuru kugamba turra kandi turra tugaruka tukora ki so kutwagira wa solicitor general agente bekanisa yaba approve so twakora memorandum of understanding mwene twakore engenderwa ninga endagano na National Water okuturatambuza amizi extending buri maka gazemuki amizi so nawe nipendea ninsima leadership ya district ya Bushenyi ninsima board ya National Water na top management embye mukama wanje Dr. India Silva Mugisha orokwikiriza ukora partnership eji. Abatura basimira kwegita okwa National Water n'abebembezi ekibaheriza amasiko go kwija kwikwaje obuhereza abwe cyabo kwegita nyo kindu kureba ati kitwerire kabantu bankanga kandi tusima na National ibyo tukorera na nabo kwegita abo kubibura ry'amizo muri kandi nyenda kusima district council abo kutamamanya kajangu tugambe na managing director enzarwa yaha omwami engineer Silva Mugisha tukurabira member wa parliament umucyara ane tukatuzime mukisi ikinyera kustakiria abo ko tujya bibembezi kandi yo tuzomburu ntwenda ko bakweta accountability tukozire iki abo abantu bagenda amukoze iki tukozire mu tukozire na neki wachetegereza. Manager w'ekitongore cya National Water omu district ya Bushenyi Sam Chugundu ahamiza abatura kwakuza kugezaho kureba ngo amizi gahikaboroka umwizina rya tatitwe neriyo mwana neriya movement gasha kwa Ben Muhozi muto